Proizvodnja mesa i mesnih prerađevina u ovom preduzeću počeli su 2007. godine. U tom trenutku se prerada mesa obavljala uz korišćenje stare opreme. Poslednjih godina je proizvodnja osavremenjena i danas je ovo prava mini industrija. Znate kako, proizvodnja u mesarskoj industriji uvek treba je unaprediti i uvek treba u nju uložiti. Naš je cilj sad da se postigne jedan standard HACCP koji je, mislim, neophodan za jednu mesarsku industriju i u tom pravcu se krećemo. Poslovanje ove firme se odrazilo i na porast broja poljoprivrednih proizvođača, kod kojih se vrši otkup stoke za potrebe klanice. U procesu proizvodnje trenutno ima 22 zaposlenih. Ukoliko se nastavi ovim tempom razvoja, u ovim prostorijama će svakog dana moći da se uposli 30 radnika, što znači još 8 novih radnih mesta. Početak proizvodnje kobasice počinje tako što se prvo moje kolega ovamo za ovim stolom odbeckošće meso, skine meso sa kostiju i lepši delovi se odvajaju za pršutu, a ostali delovi koji se, kao tako reći, odrezak od parčeta lepog mesa, oni se koriste za kobasicu koji se u daljem procesu prerađuju u mašinama, da je sad ne nabrajamo, ajde reći ćemo neku kuteri i punilice, to su dve osnovne mašine za proizvodnju kobasice. Tu imamo neka treva prirodna koja se puni kobasica i većinom svi su začini prirodnog porekla, kao što su iz domaće radinosti beli luk, aleva paprika, tucna paprika i tako dalje. I ostatak procesa je tako što ide na sušenje na prirodan način, u pušnicu na drva, i to je taj jedan proces proizvodnje rostice kobasice da bi bili lepa i kvalitetna. Finalni mesni proizvodi se, osim u prostorijama privatnog preduzeća Kom Lešak, mogu naći u prodavnicama na severnom i centralnom Kosovu. Projekat se realizuje u okviru programa za aktivno učešće zajednica koje finansira USAID, a sprovodi kancelarija Mercy Corpsa. Cilj programa je stvaranje uslova za ekonomski razvoj u 40 naselja na Kosovu kroz dodelu 75 grantova za male i srednja preduzeća uz otvaranje 1000 novih radnih mesta. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.